Kurumjari, HTV Pauming, Tabiri Bissing Taram Nuchari, and the Maruba Pau. Government is Mat Amasung Janet Academy, the Pina Tado Kibalupalak, Taramanga, Education, Joint Director, and Fazinduna Tamba Oramlay. Nupida Chataba crime gi pau phone ko da Mediana Jackson gadaba amadi khangdraba yadraba kayagi matang da nomgi oiba workshop ama pangthokre amadi taruk suba Manipur Polo International 2012 ngasidagi hokre pau sandorung pijari chahi sigi June thada CBSE na loba class 12 ki parikha da India pumba ki makok oikiba Muhammad Ismat amadi ma ki school Janet Academy da Chief Minister amadi Education Minister na lupa lakh tara manga pigani haina lauthoki basen pamadu Education SK DDO su oiriba Joint Director TH Iboyama Koba Officer amana phajinba oiramle Officer adugi mathakta Education Minister na akan bathavak lokhatuna mahakpo Joint Director dagi pham hanthanduna Lilong Higher Secondary School ge Vice Principal oina punishment posting pikre mahaki mathakta departmental inquiry chathaduna kupna thikat kadori government na Muhammad Ismat talupa lak manga amadi Janet Academy da lupa lak tara pigani haina lauthokiba senpham adusu ngasi Education Minister M Okendro Works Minister KS Ratan Kumar IFCD Minister Ngamthang Haukeb MPCC ki Vice President T Mangi Babuna Ismat ki apokpa MD Bahurur Rahman amadi School ki Director S Manauton da Kushnakre Hiramasi matang da paugi mifam ama Education Minister Okendro gi New Secretary Talaiba Office Chamber da pangthokre Sarugi akiba Janet Academy ki Director S Manautona government na afaba mahiroi puthokpa ngambagi damak pungning thogatpo oina pigani haiba senpa madu matam koina ngairaba matungda Education Department da chattuna hanglubada lujadaba thawong chatharke tungda mahaki Assistant Secretary thaduna senpa madu phangnaba honabadasu Education SK official singna wafa madu miyam mamangda phajannaba mawongda panghai haibani thazarunu budget ta yaude mathangi budget ta haplaga mathang chahi ki May June adwaida phangba yabra yengsi haiba wafam phawba phongdokpadagi sel tanaba lepki ngasi sel phangbasina Manipur government na haidokiba wafam ngakle amadi Education Minister na mahiloisang singda akanba mityenggaloina na yengli haiba khangmangamle sel phangkibasi ki credit media da piningi haiki pini khoni har piram da butuda moina chidi general interest ni na moina puthokpi rapadagi koi honorable Education Minister ki knowledge su paisa ji phangre na koina paisa phangre na leiba ade koina marorama Education Minister na piratri yang commitment leiba na ha paisa thobi kai thogdaba koi ju kai thogdaba ma ju phangre leiba sigi communication ki gap ama leiram batai ado permission na puthokpi rapadagi paisa phangjare naga mero Manipur mathangda ai media person jing ai thagachari Education Minister na senpham adu chahi sigi July gi tang 18 da sanction tawkhraba senpham ne sel phajinduna thamlamba DDO oiba singjameidagi TH Iboyama gi mathakta akanbe action lokale masidana tana departmental inquiry amasung mahaki mathakta chathargani Manipur government na afaba mahiroi putokpa masung afaba mahiroi da pungning thogatuna pinanaba kaithokiba senpham phajinduna thamlamba haibasi laibak thiba amade sarkar asibu mingchat thina bkhona ba thawong ni haina lawi thawong asi sarkar na pikiba thajaba phagi tahanbani haina logani Chief Minister oibu bina luchingba government asina education da natana department khudimak khongjel yang na chawkhatpa purakna honari haujiki matamda education haibasi sports ki mathangda Manipur gi mapanda masak tak pangamba lam ama oire haina chawthok chaningai gi charakta asigumba amotpa mioi leramba nungaite phongthoki ami kai jaba yam nungaite badi haiba thabak to onthom da base na matang sida yam thoine haijanaba lejade adum laba daita khangdaba officer do daita masak khangdaba government gi thabak thausilda apanda pihanba government gi mamai khuhanba honorable chief minister gi mamai khuhanba education department gi mamai khuhanba sekoyam pende hak site gi sun ma ki matakta correction logadagi de koi mase ko khanagre aduna inquiry mai ni set tawre loinana ma na hana puramba mafam du dagi lawthoga atopa jaga ma da thamduna ya de sarkar gi wa indaba duga sarkar sigi min chathina ba tawba tawto yaroi prasada asi para ma tambigida bani ne koi sarkar ko decision lawra ngasi tang kunmari da haiba koi order si thoksa
नुपी ओइबी कयादा चथबा केस कयागी मरमदा पाउ फोंगबदा मणिपुरदा लेरिबा मीडियाना चेक्सिनगदबा अमदि खंगदबा याद्रबा कयागी मतंगदा नोमगी ओइबा वर्कशॉप अमा मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखरे मणिपुर अलायंस फॉर चाइल्ड राइट्स MACR अमदि आमजुना पुन्ना सिंधुना पांगथोखिबा वर्कशॉप अदुदा मणिपुरदा लेरिबा NGO कयागी मियोय कयासु सरुयाकी MACR गी कन्वेनर के प्रदीप कुमारना मणिपुरदा नुपी अंगांग कयादा चथबा क्राइम कयादा मीडिया सिंगना रिपोर्ट तौबदा करिगुंबा मतमदा मसक खंगबा याबा रिपोर्ट यावरकपा अमदि पाव अदु फोंगबा मतमदा तौगदबा अमदि तौरोइदबा कयागी मतंगदा आमजुगा पुन्ना खंगमिन्ननबा पांदमदा वर्कशॉप अस्ति पांगथोकपनि हाइखि करमना अखोई भाव तामिनरगा मीडिया पर्सन सिंग दो अखोई पुन्ना थबक सुमिनैबा सिंग पुन्ना खमिनरगा एथिकल गाइडलाइन अमा फजना फॉलो तौनमगी दमकता नसिगी सिंजबनि मसिना अखोई आमजुना अपुंगैबा थौदांग लौबिरगा मणिपुरगी जर्नलिस्टसिंगी चना कांगोन मसोइदना इलहनना सेंबिरकनी एनाई वर्कशॉप असिगी टेक्निकल सेशन दा आमजुगी प्रेसिडेंट MOB ना मॉडरेटर ओइखे एडवोकेट गुनेश्वर शर्मा रेप विक्टिम अमगी पाउ फोम की मतंगदा आइनगी ओइबा वाफम करी करी लै हाइबदु मेक सेंगना खंगनके रेप केस की मतंगदा मसक ममिंग लोलबसु विक्टिम अदुबु खंगनबे याबा मखल अमतगी पाउ फोंगलोइदबनी आइनगी वांगमदा पाउ फोंगलबदी केस तौतुना फाबे याय हाइखे ऑल इंडिया रेडियो इम्फाल की न्यूज एडिटर इबोम चाना मीडिया एथिक्स इन द रिपोर्टिंग ऑफ रेप केस की मतंगदा वांगांखे सेवन सिस्टर पोस्ट की स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट वाई रूपचंद्रना इंडिया की लोन सु चाउना कांगलोन पीरिबा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया न सु फोंगबा याबा यादबा लैरिबसिदा मणिपुर की मीडिया न फोंगबा पाउदा कनागुंबा NGO अमतना केस तौद्रिबसि करिगिनो मियोय कयाना आइन की मतुंगिना तौबा याबा यादबा थबक खंगलबसु नाकोइनना आइन की वांगमदा थबक कया तौरिबसि अंगकपा मनी रेप विक्टिम अमबु पाउमिसिंगना ममिंग मथा लोटलगा पाउ फोंगलबसु लुप कयाना विक्टिम अदुबु पुथोक्तुना मियाम ममांगदा वांगांगनबा अमदे पाउमी कयाना लोसिलंबा अरोनबदुबु कानहंदबा फावबा यावी हाइखे Unfortunately, NGOs in not necessarily people working in this field, different diverse field da nupi gi natraga kanogi sida thautori na su bhab taati makoi gi su makoi gi activities am utam ni khamde moina pami di usiki rape victim duna maseda camera da thor kap pa kan to duna mayam se around sorga maseda kaino thokul da oina chatle the concept of sida ko na riba kadwi press am phadori no हौजिक चथरिबा मणिपुर संगाई फेस्टिवल गा मरी लैनाना तरुक सुबा मणिपुर पोलो इंटरनेशनल इंग्लिश सिंगनी तरानी थोय ngasiदagi mapal kangjebungda deputy chief minister gaikhangamna hodokre hodopagi thoramda industries minister govindas konthokjam MP dr maina MP thangso baite harlingham polo association england gi chairman nicholas colquhoun danvers na thorongi maruiba mir singoina sarugyakhe thasi tang kunga mapan phawba chathagadoriba tournament asida india england germany france amade थाईलैंड की टीम ना सरुयारी थारोंग की चीफ गेस्ट होइकिबा डिप्टी चीफ मिनिस्टर गैखांगमना मणिपुर सरकार ना पोलो चौखट हन्नबगी दमकता ग्रेटर इम्फाल एरिया दा लम एकर कुंथ्रा खाक्तुना थमले मणिपुर सरकार की मखादा मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन ना पोनी की फार्म चलाइरी माना मखातान हाइकिबदा पोलो बु मिपुंग खुदिंगमकना खंगन्नब होनबदा अचौब थौदांग लौरिबा मियोइसिंग असि थागतफम थोई जाथरिबा टूर्नामेंट असिगिदमकता मणिपुर सरकार ना लुपा लाख कुंथ्रा काइथोक्तुना थमले यामना ऐतिहासिक ओइरबा इम्फाल की पोलो ग्राउंड दा पांगथोकलिबा टूर्नामेंट असिदा सरुक यारिबा तोंगान तोंगान बा लेबाकी अमदि मणिपुर की पोलो सानरसिंगबु थागतफा फोंदोखि सेफ फोनी हाइबा थीम दा पांगथोकलिबा टूर्नामेंट असिगी हौदोपगी थोरमदा तोंगान तोंगान बा कंटिजेंट के मार्च पास्ट अमस पांगथोखि लोइनाना कल्चरल प्रोग्राम के आसुदखि मिलाल कंगैपांगना सिंधुनंगासी लंफेलदा लेबा SCRT की कॉन्फ्रेंस हॉल दा लमदमसीदा सिजनरीबा लोलदा अतोपा लोन्यान कया यावरकलिबासी लौथोखिनबगी नोमगी ओइबा खननैनबा मिफम अमा पांगथोखरे थोरमदुदा एजुकेशन मिनिस्टर मोइरांगथेम ओकेंद्रा मिलाल की प्रेसिडेंट S तोम्बा मंगांग कोसिम की सेक्रेटरी डॉक्टर हमोम नबचंद्रा आमजू की प्रेसिडेंट MOB ना मरुएब मियोय सिंगोइना सरुग्याकी मिनिस्टर ओकेंद्रोना मिलालना लमदमसिगी लोल अमदि मयक चौखट हन्नब खोंजंग चंगसलगलिबासी थागनिंगाइनी लोल मयक पामलिबनी हाइदुनसु अतोप मियोयसिंगदा अकाइबा लाकपा याबसिंगदि तौदनबा अपील तौखि मैतै लोल की पुकै मरांग काइना लेबना लोन्यान सिंदोकपदा अवाब लैरोय हाइकि
ngasidagira chahi ani ohum 2015 dadi ekoi mayekna metric prakha thadore kanana chi doni basi kanana authority no siyamna hai badadi laiba ojana kamai khandoiba ekoi megi sina kadai kadai bhago toba hai bana jingba mayam se thaba onthokna ba ano hoina lakchabadina no bot toropani na masigi changga doba mayam se directorate ama leiraga adagi mapung baba sakti panglu yaudagadi yaroidaba maramna sekoina mai sondon janjabani lagiba tang kun ga tareta pangthokadoriba teacher eligibility test TET examination asida Imphal gi akoibata leiba sarkar gi aided amadi private school amadi college punna 192 da parikha si pangthokani hari